wal hadirat yang dirahmati Allah, magi-magi nasabari pangajak dua telur lelena yaga mate yali pelajaran, sehingga di dalam bulan suci Ramadan ini walaupun nakena kisik di musibah italai pandemi virus COVID-19, tapi ialah ni abatirang tiralana iular ramalangi namoni ha okko boleh angka ki makasiwiyang, maka insyaallah seluruh amalan kita, seluruh ibadah kita mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukuruki mapuji tandigangka risisi arjangan nafung Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasabari tidak lana i kesempatan ini tupadang kamadising nasabari di pamasik. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mancaji akatiruang asalamaka linota makutur akhirat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Angkat tu telu ulang malak da pakalab di umat salengi. Kaya yero telu ulang nomor siddi Syahrul Rajab, yang kedua Syahrul Syabban, yang ketiga Syahrul Ramadan. Aga yesengi Syahrul Rajab, yesengi Syahrul Rajab Syahrullah ulan nafung Allah Ta'ala. Magai nasabaan kasiddi kejadian peristiwa yang luar biasa dialami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di dalam Al-Quran Allah cantumkan makadah subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masarru mapacingi pung Allah Ta'ala napalolangi atanna niga atanna napalola riwatuwani itlai Muhammad bin Abdullah mapamuli kiri masjidil haram di Mekkah latu kiri masjidil aqsa di Baitul Muqaddas. Maka mendek dari langit pertama sampai langit yang ketujuh, na pemendek lor sidratul muntaha ka alam mustawa alal arsh, aga na terima nabi ta digaga nak katay sangadina italai pakasuye sumpaya liuma wattu ya ijama idi umma salangi tidalan na yesuwaniye. Yang kedua adalah Syahrul Syabban. Yesengi Syahrul Syabban Syahrul aini ulan na nabi ta digaga ulang keminam malak na pakalak binabita egan na puasa sunat na nabita aki ulan na itala ulan Syabban. Makanya dijuluki sebagai Syahrul Syabban Syahrul aini ulan na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ketiga adalah Syahrul Ramadan wa Syahrul ummati ulan na umat na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan suci Ramadan ini melupakan jaki tepe na ijami sinin na pagkasiyangi baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, sehingga ketika kita keluar nantinya di bulan suci Ramadan engka ki masuri dalanay ular ramalangi nasabari tepe matinulu ijami pagkasiyangi mangolo rifung Allah Ta'ala, maka engka ki mancaji ata minal aidin wal faidin, kembali suci dari noda dan dosa. Sinin na tumotoma lebih sila suratku jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyaro ular ramalang makade nabita de gaga umma wadi mapak diuluwi aji na tamay dalan na surunga sangadin na ummakku italai ummak na nabita. Magay ya kumelo ibandingkan umma mak diuluwi tumotoma lebih yang ki hadir. Iya tu umat na pangulutan Nabi Nuh alaihi salam asirara tuna 25 tahun umur nah. Maka ya kumelo kimak bicara umur na ikalaki. Yang kedua umat na pangulutan Nabi Musa iya tuna umat kami na maluk pemawasa na maraja.
maka de guru tak pandi tapat tasirre ia kumatangangi malaga umat na pangulutan Nabi Musa cici mina jak guru tawe langsung to marna silolona onro wasana umat na pangulutan Nabi Musa alaihi salam gakan nang kasih di waktu ang kasih di umat lo mangolok ko yulona pangulutan Nabi Musa maka dai surona la ta'ala mas maranu karo kasi magi na sabak mati maloloy anakku nakada Nabi Musa magalolo nakada maponcungupi kasi umuruna nakada siaga umuruna nakada iro lopotomotoa napi 350 tong betongan nah ketika kita berbicara umur mana saikala ki idi umat na Nabi ta macule 60 na 70 tong umuruna tapi iya ko angka ki male ak betiran risisena i ular ramalangi angka ki pakanjaki ibadata angka ki pakanjaki wi pakkasweta maka insyaallah idi nama pamula makale jarang i ajeta hilalna suruga pamasina puangi napatama manang umma mak diolowe sini na tomoto malabi sila suratku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala napaniro ala biranna ular ramalang maka de guru tapan rite angka tutan lupure na ular ramalangi iya kiko angka ki matonga risisina i ular ramalangi aga yero nomoro di syahrul awalun mubarak termasuk i baraka iya ular ramalangi ular baraka aga yesengi baraka maka de guru tak Muhammad Syatir Abbas yesengi baraka nafilah tambahan nikmat datangnya dari Allah maka ia paina angka baraka ridalana akatonga linota ia ko angka ki malay ridalana ia ular ramalangi termasuk syahrul awalun mubarak gakan nang kapak doang napak guruangi guru tapat tasopa terutama di sini idi makun raye maka di makun raye ia ko melo mak baraka akatonga linota melo mak baraka pulina lakita melo mak baraka keluarga tak angka tupak doangan napak guruangi guru tapan rite dan ini mesti dihafal oleh para perempuan ya kumelo imatinulu dalek na lakena na mak baraka risisina keluarga na aga yero pak dongangi napak guruangi guru tak italai pak dongak baraka idi makun raye ya kiko angka nilakita pole makareso tatiwali pusat na beeulona pole galungi pole kanturo dek nakada wala kesu dek nakada bosi-bosi letu boleh napak jama kina sabari asli resona laketa maka talalalo iro asli resona laketa tatar kuyuluna atita kenre monro atita angke kuyawana susukiriye dua jari yawana susukiriye dua jari tama ilala kor monro atiye maka de guru tak patas sopa pasiyama idalek na lakim musibawa atimmu na pematukan yatimu pecuku ipakitamu baca ye pak dungangin nasabari elo lepak lillah wadai makadah alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli lahi marasa katana maka kotoni tu mapamulah menenung dalik na laketa nama barakat tu motomalak bi yang ki hadir yang kedua rilana ye ular ramalangi termasuk syahrul magfirah dan pengenafung Allah Subhanahu wa taala maka barang siapa dengan jiwa dan raganya nala ia rilana ular ramalang nasabari maringara rifung Allah taala najami sini na ibadai maka angkai tuha ya dan pengemana sini na dosa-dosana ya dan pengemana sini na atas salana gangkan na de gaga iwala kiwala rifung Allah taala sengadin na suruga pamasina fung Allah Subhanahu wa taala apa de gaga tau ye tu de na melo ya dampeng atas salana de gaga tau de na melo ya dampeng sini na dosa-dosana maka ada satu doa yang diajarkan oleh guru kita abas sekumpul martapurah maka de guru ta niga baca ye sikri aga asenna sikri syahada barang siapa yang membaca sikir syahadat ini satu kali satu hari satu malam mapamulai mutamana pejerenge letuk miluk mutamana magharibi nabaca ye pak donga sikri syahadat maka insya Allah akan diampuni seluruh dosa-dosanya akan diampuni seluruh dosa-dosanya kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala
aga ye sikri syahada ewe na pak guruangi nabi taku pengulut tak Syedina Ali karamallahu wajhah. Maka da adi ia komelo ko nak dampungi fung Allah Ta'ala tassalam. Ia komelo nak dampungi fung Allah Ta'ala dosa-dosamu. Maka engkau ko masikri agai baca syahadat na fung Allah Ta'ala. Si bawa syahadat na nabi tak. Nasuruh ki nabi tak ia komelo ki masyahadat tatutu imatatta. Nak patabaca la ilaha illallah bikatelluh nasabari makalipet jom mate na ibuka imate tabaca Syedina Muhammad Rasulullah nak patabaca la ilaha illallah siratu pitu puluh pitu tabaca Allah akka 66 hu 77 kali tabaca pura tak masumpah subuh tabaca pura tak masumpah asra maka insyaallah kotoni tu watue kilalan nasawaniye nak dampangi fung Allah Ta'ala atas salat tak makuturo dosa-dosa tak nasabari pangajari sisina ada-adanna guru tak pandritai. Sini na tomo-tomo di sila suratku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Maka ada doa dan zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah hanya dikhususkan di bulan suci Ramadan. Ye sikri pak bu tabaca, ye sikri tapla magai karena ini doa hanya dipanjatkan di bulan suci Ramadan. Maka anjuran Rasulullah tabaca ye napura ki mas sumpah wajib, ye napura ki mas sumpah sunnah hidalanna ye ular ramalange. Maka perbanyaklah membaca nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nomor sidi nak dampungi ki fung Allah Ta'ala. Yang kedua ilolongi surugai. Yang ketiga mabela ki puli uku api neraka callan na fung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, maka inilah yang saya sempat sampaikan pada sore hari ini. Membagi-bagi nasabari pangajak dua telur hilalana yaga mate yali pelajaran sehingga di dalam bulan suci Ramadan ini walaupun nakena kisik di musibah italai pandemi virus COVID-19 tapi iala ni abadiran hilalana iular ramalangi namuni ha okko boleh angka ki makaswiyang maka insyaallah seluruh amalan kita seluruh ibadah kita mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahu musta'an wa alaihi tiklam. Nasrun minallahi wa fathun karib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.